Salat naman natin. Ay, sa kamad gayam data, Elmar. Katuan na, agsalata. Nagyaman na ka din nga. Kunak no, mauna anak manin amang salagin ka, Risa. Imbag, tas saktiin mo na anang kurtis yakin ka. Pag iinagawan da ka ngamin dito sa laan, Risa. Wan nga, Rod. Saan ka kadi ang mabambanog agsalsala, Risa? Ay, haan mat ah. Di ora agpat-pat nga agsasala tayo. Hana ka mabanong. Sa bagay, nalaing ka ngamin agsala. Han mat onay, Elmer. Ngamragsa ko ngamin ng tema kisalsala. Ura ibagada nga kuto-kuto akiti salaan ah. At least kat agin enjoyak. Huwag siguro, ado tagar-aram kin ka iti salsalaan. Uy, ado ah. Ngamawan pa iti inaklon ko. Awan mat nga mente makurso na daakan niya da. Pasigmat nga artak dagiti agar-aram. Dadya ko man nasyang pati kayat ko. Jawan ti bisyo na. Aya. Ada nga ta pakaikarya no agara makin ka, Risa. Hanak man nga luklukon iti kasta taba ka mamati ak Elmar. Uy, Saan ka mga rabramak, Risa? Agpaiso ti bagbaga. Ay, pasensya ka na, Dito yung salaan ti pagdadatunak ka. Bayan, taumayak to yung balayaw. Taumayak agaran. ay na. Okay lang mat nga ora ito yung ti pagdatonam. Awan mati problema. Sigurado ka, Risa? Wan, danag mon aya. Sige kiti. Nag-ado ti mang araram kanya kiti salsalaan. Iso nga, nairuam ako ni ti kakas. I love you nga, Rod, Risa. Ay, sigurado ka? Uwin, Risa. Idi pa'y lang agayatakin ka. Nagpintas ka nga, men. Kan amok ang nasingpot ka. Ni, nagsardang matante music. Ay, intag tugawan. Madamdaman ton nga song batak data niya. Inton sumarunong agsalata. Sige, intang nga rin nagtugawan, Risa. Di kan panawan iti nagtugawan. Tapno, sigurado ka siyak ti makauna ang mangisalakin ka. Dahil dyan iti ararman, kuto-kuto ti salaan. Uray sa dinwa salaan ka always present. Gagangay na atatang tabalasang nga ron mo. Kan saan mo lang iso ti makisalsala. Wenagam iso ti numero 1 a present iti kaskasaran. Awan pa'y langanan na asalaan da dyan. Gagangay na iti balasang datang. Balasang nga ron. Manual lalaki, tinangigigam iti sikit na. Saan na mabilang? Nagsardeng tumot lang makisala. Intun nagdan asawa na tatang. Nagagatupay ni Risa. Nagagat ang makipurpurdiya. Sa bagay magkiday. Ala, makaamu ka. Tuisok kaya mau. Hanggang, kaya nakangata. Dakay tinamlamak tatang. Aklunan na kon iti mabigla dyan. Nasingpet ni Elmar, Risa. Nagagat pa'y abaro. Nagasat kalakit din no iso ti pakiasawaam. Iso nga ron nga aklo na kon lili. Kaskan ko na nga ti type ko. Diyan nasingpat nga lalaki. Swertim ano iso ti makagasat mo, Risa. Kat aklonam ka din na talaga. Uwan kadno ko na nga ikasar na. Uwan ko na nga dagusan Apay akayat mau jay man nakisala nga anak ko baraw. Wala na. Ay etik ni Risa. Kin sigo dahil nga amok aman nakisala. Nana. Ay na, day tati pa kaung-ung tanda kanyak nukwa. Ta saan amaan anawa. No imbaga na amapan, mapanlat ta. Basta damadamag na kasaran. No jak mo palubusan, aglibas. Baybayan nyo lang, Nana. Tagagangay ti balasang Mayat kiti Tapno adda isala da ije salunan. Dagiti daduma babalasa. Mabaindang agtugaw ije saluna. Ije kasip nga tantayan da. Ay na, no ni Risa. Awan baba inday jay anak ko. Isaw ti kaunaan nga agtugaw iti salunan. Awan problema iti daytan na. Paset ti biag ti balasang ti makisala. Kasano nga abalayan,
Kaya't matan di kita anak tayo tiyag simpa. Agkasarda ka naon. Ay, kano kasta ti kayat da, awan problema. At dadamutin iti husto nga idan. Iso nga may kamay tapag sasaritaan tayo ti kasarda Elmer kan ti anak mo, abalayan. Ay, kawan na. Tulagan tayo nga rudan. Uray simple lang akalay sa. Tinapatag, mabindisyonan ti panagasawa da. At dami di maaramat para iti panagkasarda, balayan. Tangay, maminsan lang mapasamak iti biyag ti tao, ti kalaysa. Ay kaitid tayo na ti amin nakabalan tayo. Tapno napintas, kay naragsak ti maangay kasarda. Ay, katwan aabalayan. Sige, mangisabat kami iti may sa ababoy. Madakadakay tayo tabalayan. Tato siya, okay lang nga oray awan ti sabat yung amapartay. Ngam no kasta ti kunayaw, pagyamanan may. Papanamgar daw. Inak man agbuya iti salaan, nanang. Ado ka no ti bisita, Kent. Ayan di madang mo ngay. Apay ngawan man dito'y balay. Diyakan mo. Imo na siguro iti salaan. Amo yung matanda diya kabsat ko, kasapaan no salaan ti pagsasaritaan. Anyan day jaya kabsat mau. Ada nga rod nobyo nan nga bukuto-kuto pa ila iti salsalaan. Nay, ada ka magam dito balay, Elmer. Kunak no ada ka di kasaran. Masatutap tatang. Nabanuga ka ng gapu di talong. Kunak no kaduam ginubiam, makisalsala ijay. No kasta? Aday generisa tatang? Kaya mayati sa sala na ijay. Diretso ti panagsala na. Awan pa inananan. Kasjay ti asawaan. Nubia mo ni Risa. Ang adda pa ila ijay makisalsala. Pag sisinublatan da ngay igaman di si ikik na. Wala. Baybayan nyo. Tay papas na ti makisala. Balasang pa tatang. Tentong nag-asawa kami. Agsardeng lakid din dahi dyan makisala. When naagam agnobyo kayaon. Apay, di na impakada ti ipapan na ijay. Saan kalugaran tayo mo dyan nagkasa? Saan na masapol nga ipakada na pailaang tatang? Ha! Inton bigatan ti kasata Risa. Wan nga rod, Elmer. Iso nga maturog ta iti agmalmalam ta. Tapno maka-charge ta. Ta sigurado nga mapuyat ta. Una, mabalin mo nga oray di tanto makipuyat intong bigat Risa. Maturog tantong iti oray alas 10, wano alas 11 iti rabi. Bay antay dangag sasala, ta maturog ta. No makaturog ta sigurado ngamin nga naariwawa inton bigat ta adumanan ta agsasala. Ay na-excited akon, Elmer. Oray siya ka, nakaraglagsaka nga raw. Ngayon, maasawak mo lain ti babae anabayagan akras ko. Ay ayatan ka Risa. Ay ayatan kamat, Elmer. Kita di asawam Elmer. Kasaryo ita. Ngam isukat ti makakaada makisalsala. Baybayan yung tatang. Tamaudin apan nakisalan rito. Bayan nyo magpapas. Ay, insukatan na pa iti hustaw. Nagpalda iti nakiteng. Uray ko man o si kati kasala na. Sa bali mo. Si ka ati rumbeng nga mangisalakan ko na takasaryo nga raw. Kain rumbeng la kadwain na ka dito'y lamisaan na nagtugawan niya o. Agtugaw kumalag dito'y Ala, baybayan nyo tatang. Saan na balay? Tamaudi itang apan nakisalan. Risa, maturog tan. Tapno saan tama po yata? Bay amon nagitag sasala dito sa luna. Jakmat nga ron makaturog no adda na ariwawa, Elmer. Umayak lang agsukat. Tani, naglingling atak. Agsubli akmat lang dita sa lunan. Anya? Apay, di ka pa nabanlo kaya? Haan? Ipabas kung ti makisalatad tatadan asawak. Saan akon nga nawaya? Iso nga palugudan na ka din. Ay, alang nga ron, mapangkan. Ngam di ka unay agbayag Urayak ti pa nagsublim dito silid ta Risa. Ay, maturog kalatan, Elmer. Maturugak tulatan no makaturturugak.
Ala, anya pala kukuam dito sa lunan nga manang kat parbago nin. Itay pa asimrek ni Manong Elmer dita balay. Apay, di ka pa'y mapan maturog. Diyak nga ron makaturog. Ngalaw-ngaw kayo matlang. Iso nga makisala ak mat ah. Ay, kasaryo, ngam si kati makakaadang agsalsala. Adan asawa manang, saan ka nabalasang? Kabibiyang mo kumangamin ay agardo. Las lang nga ron nga agsalaak. Bay anak ka di. Nalpasan ti kasaryo kay ni Elmer, anak ko. Agbalbaliw ka mat siguron. Saan kan abalasang? Isu nga agtalinaed ka kumani di balay da Elmer. Ay, kastoy gayam ti biyag ta ada asawa na nanang. Hanan nga kaslay jay sigud nga nawaya. Wen saanan akas idibalasang ka, amakapan ka iti sadino man akayat mo apapanan. Ngam ita, adan asawam, adan mangigawid ken ka. Ay, sa bagay, nasingpat matkit din ni Elmer. Patsak nga hanak nga paritan day jay iti kayat ko nga aramidan nanang. Aramidem nga, Katno ada kayat ko nga papanan akas jay. ay narisa, agtalnakan kunakmat nay. Di kala agbaen, adan asawam ngam agbulakbul ka pailaang. Sa bali idibalasang ka, sa bali ita. Makaburing nga ron matagigyan iti yung nagtibalay. Kaslahanak nga makangangas wadak lang iti balay. Kaya kayat ko tagal aliwaksay nanang. Elmar lakay, ada nga iti agkasari di bangir nga barangay. Makikuyugak man kada adiyang konya. Apay, amom jag kasaraya. Haan ngam nakit-kitak. Inakman agaliwaksay. Mano nga minan nga bulan nga nakakulungak lang iti balay. Ala, basta agawid ka tagos ah. Un, ingkam lang makipangan. Ala, di kan sumurot manang. Da kami latan ti mapanijay kasaran. Da kami lababalasang ti agkukuyog ang mapanijay. Ha? Anya ka matengardo? Apay nga paritan nak? Tinakto pa'y paritan di asawak. Si kanto lakit din. Ala, kababain. Si kalat ada asawa na ang makikuyog. Agtal na ka man matgardo. Nung kayat mo di si kanta agbate. Basta sumurutak. Kakaiso na nga pinalubusan nak ni Elmer. Aginjuyak pa nga galiwaksay ah. Kabayatan ti kawan pa ilan ti anak me. Saan sa amot ang nagawid di asawam idirabi ay Elmar? Nagawid. Parbangon hindi sumangpot tata. Anya, nagpatpat nagmanay na nakisalsala. Uwan siguro ah. Ta salaan mo't yun na panhanda. Ay, agruaman day tanga asawam. Ungtam nga minmet pampanuy-nuyam tumay. Jak kahit nga gaba kami tasawak tata. No kaya't mo di siya ti mga tipakin ko ana. Uray ungtak. Ay, saan tata? Ang mga gumura. Kanya pitaramida na. Adda kan nga asawa na. Ang mapampay mo ilag papaigam iti sikat iti sa bali alalakay. Ay tunkuan saan la adya sikat nating igamandan. Ala, baybayan yung tata. Nagkari mag-ideya, maudi ka nun day jay, apan nakisala na. Masikog ka kano ko na ti doktor bakay. Sumatlagay ang maaglaladutak. Awan gaganay kayak. Ay, makapasadot matirumwar. Sa paada kayat ko nga kanan. Anya day ta, ibagam tainak mangala. Tanuawan dito lugar tayo. Mapanak ija ilita man lang. Yala anak man nga ro iti bulpen kan papel. Isurat ko dagiti kayat ko nga kanan. Ta iso tigatangam niya. Sige, mabit lang, bakit? Nukasta, masikog kan, Risa? Uwan nanang, agduwa nga bulan ng tiin inawak. Isumat la di kan rumrumwar Madmadi mat nga minti bagbagik. Iso nga agkulkulungak lang into balay. Ala, anong sampay laang? Kasta talaga ti aginaw. Naimbag to lang malampas am ti nginaw mau. Ta makarwar kan tumanan a makikaruba, anak ko. Ay na, nagmayat gayam no aginaw ti kabsat ko. Agtalin na gayam iti balayda. Ay, wan, taglaladot ka na. Awan gaganay gayan na. Iso nga agid idalat kukuan na.
Sa tulagayam aglangan iti salaan ni Manang no agsikog. Hikat mayat Nakarkaron to siguro nga agtal na inton makapagpasngayan. Ta syempre, addan ton anak na apang ibukbukan na iti atensyon na. Ay, mayatan tirek na Elmer. Nalampas akon dya pa na ginaw ko. Ray mawatak pa yun. Kan saan ako naglaladot. Di nasaya mo kas tabakay. Ay, rumwarak man nga rod niya lakay. Inak man agbuya dya kasaran itabang nga baryo. Anya, maluman. Ideal daw kung maana pang ka. Ay na, napudot iti daw. May mayat numalam. Ay, may liwakon nga ag-aliwaksay. Isala ka kumare sangam. Masiko kamat. Saan mat nga lapod data, mang kardiyang? Nanay nga klatamat nga agsala nga ure masikuga. Aya. Ala, umay kang arudan tayong tagsala, mang kardiyang. Kakaiso na nga nakarwarak manan ije. Walay! Ang mga numabuyan no ka nga adiyam. Sanan. Angaw ko lang dadjay. Ay, na umay kakigdim! Kabalak ka naman! Umay kay! Ay na. Ay, pasensya kan, Elmer. Narabyan na nga nag-awid takas ano kat nagbuyak ngamin pa ijay salaan. Nakisala ko naman. Ha? Masikog ka. Ng mapan ka pala makisalsala dita. Di mo pampanunutan ti salon at yaw iti sikog mo. Sorry nga rodan Elmer. Di kan rumah dito balay, Risa. Uray addag kasara ka rumah. Di ka rumaray. Tano aramidem ti kastadagas ka kanyak. Ha? Di tabagim lang ti pampanunutan, Risa. Di mo pampanunutan tagbaling anak ka. Agnagam ka kuman. Manang, pagsayaatan nyo iti sikog buter aramida ni Bayaw. Madanagan laki di dayjay. Saan ngamin ama iparabang ti agpuyat na masikog kang? Itala ngamin nga inong tanak di asawa. Basol mo Apay namin na mag-isala ka pa ilaang. Masikog kan. Apay, di ka agbyag no di ka makisala? Mabalin mo matla ti agsala-sala iti balayo no kayat mo Idi pa katkaslak nga bagtitan nga agsalsala nga awan kadwa na. Urawawan mata. Basta likli ka mo, ti mapan makisala. Tani, dakulan ta tiyan mo Babae, timpas ngayon mo bakit? Nagpintas nga ubeng. Awan nga rod. Ay, himbag ta nakapas nga yakmat laangan. Awanan tinadagsan ito itiyan ko. Wala, nagpapiksa ka, Risa. Tangkadam ala imbag ti panagpas ngayon mo. Ayabak ni nanang, taisupay lang timang patanggad kain ka. Tapno makatrabaho bakay. Lakay, nakatanggad akon. Napigsa akmanan. Mayat tapno napigsakan ang mga wawil iti anak na bakay. Bantayang mampay di anak tata da papanak Ilmar. Papanam. Ay, kwa. Inakman makiatindir iti kasar. Anya? Ay, di ka mapa. Bantayan kayo dito anak ta. Alamat ton. Ita lang mat. Promise. Saan ko na saan ko manatangkan ti ulo mo, Risa? Nanang, ni manang jak salsalan ni. Kita nyo, maya ti tsatsaan na nga uray uba na ti anak na. Ay sus, uray lama ipalapalayo kan ti anak na agsalsala. Ay naglukon day takabsat mo. Inkay anawaan. Di nak mo naming dengdenggan. Mal, taibagak nga isardeng da pay latin music. Tapno agsardeng nga agsala di kabsat mo. Bantayang mampay lang da anak talakay. Papanam man ay. Inakman agbuya di kasaran. Kan makisala ang matan ada mangisala kanyak niya. Ay, ala, mapan kan. Bantayam di anak ta. Basta mapan kan, Risa. Nanang, nakita yu da Elmer kan di anak me. Ne, saan ba't anak ka? Apay, napanagdaya. Ang kung amin nasangputan ni Suday jay balay, di parbangon. Pati nagijabat badudawan matan. Anya, napanamgamin aya. Apay aparbangon asimbang pet ka. Ay, kwa, napanakmat lang nakisala. Dayta ti maganab mo.
Pinanawan na kalakit din di asawam. Ha? Napunwan siguro di asawam iti kasta nga aramid mao. Kanayon na ka nga ati paan amapan agpuy-puy at makisalsala ngam nagtangken may taulaw. Awan dengdenggam. Anyagay ita, nauma siguro na adya asawam. Nanang, birukan tayo ko man dahil meron dyan anak me. Pangasiyang. Nang, haddo ti kwartayo. Nagswildo aki di kalman. Isungay kan kay mo ti kwartayo. Ay na. Ay, agyaman naklulit anak ka. Ay na, kayat ka anak ka. I love you. Igatang yu iti vitamins yu dayta Tapno kanayon kayo anapigsa. Kan gumatang kayo iti dadumo pa kasapulan yu dito balay. Uy, nanak ka. Ay, agyaman na ka. Tada kayo kinimanong mo atunyaw amang mangted iti kwarta. Awanan yaman na. Da kami maalat makatulong ka da kayo. Aywan, kayat mo ti bilubilaw. Taagluto ak para kada kayaw. Wano tinupeg, wano suman. Ay kakumpurmi ano anyat lutuan nyo nanang. Sigay, suman latan anak ka. Hey, hello anak ko. Hey, nang yugak iti suman, tanagluto ak itay agsapa. Sumurot kayo, nanang. Kasangsangpet ka o nagkapo iti trabaho. Nagyaman anak ka. Idisok dito'y lamisaan to'y suman Ah, Ay, wan gayam. Inikanak gayam ni ading mo alulit iti kwartak. Ah? Nagswildo ka nung aminin kahit. Duwari baw tinted na. ah? Ay, gaya man niya. Dandan ni nalipatak. Imbag tayong palagip yaw. Well, nadamot itid ko kada kayaw. Ito, iti 2,000. Ay na. Ay, agyaman na kanakaw. Talagaan na nakam kayong anak. Tamuyo at alyawon tinaggapuan yaw. Ay! Naimbag lang nga daigatang nyo iti masapsapol yo, ha? Kahit da kami matla tinamnamayan nyo, makatulong kada kayo, nanang. Wan nga rod naimbag kayo pa'y kinilulay, tananakam kayo. Ngam jay inauna akabsat yung ay, ha? Awan pa'y maitultulong na kanyak may, Di yun panunutan ni Manaw. Tama-stress kayo tumanan. Ay, wan nga raw. Ni manong yu asimut ti paka-is-stressak ijay balay. Hanya nga tatilot to kasi daan tayo, nanang. Ay kat makaammo kamot ang agbirok iti sidaan. Tasya, nanganakon itirwar. Napanak ng restaurant. Ha? Intik outan da kumamot na, Ha? Sumapol ka iti trabaho. Tapno at paggatang mo iti pang restaurant mo. Awang pa ima nga rod tiks di kumparik, nanang. Awang pa'y trabaho, medyo kalsada. Ha? No awan agpatrabaho iti kalsada. Awanon ti pangalam iti kwartam. Na, kwartayo man kiday. Tayo na, magumatang iti sida kay store. Ay, dumawat ka iti kwarta. Imbes asya kumatikam. Awang nga rod kwarta, may. Intun adda kwartak asa kay tikan. Manumutlat itad mo kanya. Limagasaw. Kanya nga rod, may kasagpaminsan mo ila trabaho. Ay na, sumapol ka ngamin iti permanente at trabaho. Di mo la tultuladan dagi jay kakabsat mo. Wala ta di adal damay. Siya ngay, o mo na iturpos ka, dak pa'y nailat pas dahis ka. Wala, tanakapoy mo ngamin ti utek mo. Basol ko nga rod na nakapoy ti utak ka, Basol nyo, ha? Tadi kayo siguro nang nakan itinatang kang prutas hindi sikugda. Ay, agtalda ka. Saan adita ti pagibasaran? Sadot ka ngamin nga agripaso iday. Ore ka sa no, mati pa nagripasok, edi ka di mawawatan nagitiliksyon ka. Sadot kakitday nga giskwela. Agtalnakan, tamabanugak lamang song-song bat ka dagitangay bagbagam. Kaya't mo ti makitrabaho ka ng iti boys ko di kalsada, mo. Ha? Kaya ko ata ta dominate. Kaano ngay? Intun bigat mo.
kabarbaro akong trata ti anak ko day, Jay. Ay, kawan na, tata. Agbalong kamay. Uray sanen, tayong kay tumangan, iti balay. Tapaglutuag di babaw nun, may, ha? Ay na, nagmayatang nga eh. Iso nga do, ti dumdum tang agrasya, iti biyagyo, tata. Tanaparabor kayaw. Ay na, more blessing to comes. Ah! Tukam kunam san akams. May met di comes, tanoad ado ti blessing. Woo! Ganaw! Yuhuu! Hoy, tangiwat mo man si kasi mo. Ah. Kas ka lang maururam mo. Apay aya. Ay na, ada pagtrabaho ka. Nagtrabaho kami di kalsada. Ah, kalsada man ay. Kanya nga rog, ngay. Iso nga rog, mati kay batuga, may. Manuntulat mayawat mo kanyak ngay. Dagasal, limagasal. Di ka lamang mangtudin no kastalat ka basay. Nanang, may. Ano sa nyo? Ano mano maitag ka? Di kay kagyaman. Tada maitag ko akwartayaw. Apay kaya yung rod, nga di kay kan. Saan lang no saan? Basta gumatang kay ti kanam. Ag kanya-kanyatan si Mau. Una yun? Kanam ti kanam, takanak mo ti kanam. Apay ay, takas na kayaw. Ay na, nabaybayag kan atao dito'y lubong. Ngam awan paylak na aramidam iti biyag mo. Kita man, nagkakabsat mo. Dakulan ti babalay da. Kan adda pa yan logan da. Ay, una kayo na yan. Mangrugi kayo man na mangikumpara ka dagiti kakabsat ko kanya. Saan ka diyakas na? Mga sawa kang aminon. Anya asawa nga, ikaw ang nobya. Ay kat mang sapul ka, iti armam. Tay baknang ti armam. Tay adda balay na. Tapno yawid na kan. Tay so ti mang palamot ken ka. Unay katikas ta pa nagsasauyo na na. Apay ay, akas na kayaw. Nagsuo kayo. Kalasana mga nagtawag kada kayo. Kaslasanda mga anakay. Kakarooro pa kayo met na yun. Kitam tagong mau. Agpada tanay. Medyo ti mga basay. Tamatayaw. Agpada ta. Siya nga roti kay ingas yun eh. Isumot ti ko na dagiti tataw. Ay agtanda ka man. Oh? Day di tatang mo ti karupropam. Sana siya. Anya? Simo. Gusto da itan. Nagawi din dagiti kakadwa man nagtrabaho iti kalsada. Apay nga pinanawan daw, tata. Una tanay, sumipngit nga minan. No, di mo kabalan ti agawid. Ure maturog kan diti balay. May isa, ha? Kapapay, may. Ay, pasensya kayang tata. Kaya't ko lang iliw-liwag, ti madiari na. Apa Simo? Ninang ko, ha? Kanayon na kapabay nanay. Kaslawan sir-sir, biki di balay. Nulabsin tiyag so, kasla kaya na ako napapanawan ni balay, may. Anya? Hindi, apa ingay? Ang mga ano da basol mo. Awan, hindi, amo ka pang kurkuranti kanya ke ti kawan ti ada lagaw. Kanawan na talaga na trabaho. Kinabudno na, ito lang agparte kanyaw. Amok ti sasawat. Mas dawak nga road. Kat saan kamot nga inom iti nakaro. Wala tata, ito lang. Takaya ko ayaw awan tiri na. Malagip kumilat dalang iti bagbaganisang. Kaslawan sir-sir biji balay may. Ala, Uston. Basta sing-singpet ka. Ipakita mlatan na sayat ka tawan, barok. Ken pangasay. Di ka kumagararapit iti may kaniwaswan si Mau. Kasla kaya ko pa ikidin ti agribil day. Ay, saan? Sana nasaya at tikasta.
Why? Amo makidi na tatada. Masaok lang kitay. Sam? Diya makidi maramay? Ana? Ay, ana? Damagat? Anya day ta si mo. Danubya, ma'am. Awan pa'y. Apay aya. Mabalintagaran. Ha? Ala. Tila ibagbagamay. Wan kan saan la isumba, mau. Ibagaman no mabalin mo no saan. Tanusan na ka, mangsapulak iti sa baling armay. Ha? Mabalintagaran mo no saan. Kat mabalin lata si mo. Kaya mau no saan. Ha? Wan kan saan lati kaya kung isumba, mau. Awanin ti adupay apalpalikaw. Kaya na ako no saan. Tanu sana ka ni Loida kan Rosa tinaarman na. Wan, kayat kasi mo. Ay wow. Agyaman ang rodana. Agasawa ta nga roda na niya. Ha? Sige, sikat yung makamu si mo. Anya, ni Ana tinubyam. Pero na. Nagaram ako na. Takas tamit ti kaya iyaw. Kaya yung mga asawa akaw. Imbis apilya ko matagla kay abaraw. Sana. Nagaram ka? Dayjay pa'y mo't apada marigrigat. Anya nga'y tipakan na ka. Api nga mi nga iso timang pakang kanya. Ngay. Siyak atimang pakang kengkwana. Nagsasao ka. Kaslaad na pagkarit mo at trabaho. Kat pa extra ka lang, mag. Ano sa katyag birok iti sa bahali at trabaho? Nagando pagtrabaho. Iso nga'y kasar ko niya na. Ay, saan ta kasar-kasar? Ha? Awan usar mga kasar. Madumati tarakan ko amanok. Apay masapol na baboy ken nung ti mapartay. Apay saan na mabalin ti manaw. Anya, di ka lagbay. Tapag ba inak kumangay ka parehas mo ilakarnay. Ay, kan inayon kong tupay tay natiltil a baboy ka. Ate kalailin ti ropa na. Ay, sanang Mangibabain mangibabain lang tahandam nga kasar. Nawan ti nakababain dita. Basta ikasar ko ni Ana. Manok ti handamin tao. No kasta, aga-abroad ka mat manong Tonyo? Wen, lulit. Flight ko lang ang Raya. Ay, agpadata nga ro da manong. Uray siya, kagabrodak mo. Dakdakkel ti sweldo iti pagilya na papanak, lulit. Ay, huwag nga ro da. Mabiita makaurnong no iti pagtrabahuan ta manong. Ay, kuuna din ko. Hala. Good luck kada taadwa, kabagis. Itatagasawa kayaw. Lumasin kayaw iti pagnaudan niyo, si Mau, Ana. Narigat mat no papakpakan kayo latan kanyak. Lumasin kayaw. Nangagyaw. Wine. Wala nang. Si Mau, pag naudan tanga-tangay, nagbasit ya balay may. Ado kami ngamin unay ijay balay. Apay nga may, anagado kayo nga kakabsat, Ana. Ha? Anak ngamin nga anak ide ni inang Mau. Iso ana sardinas kayo ni ijay balayaw. Mala. Hindi patakder kami na iti kalkalapaw. May nanang. Sana problema dahi ta. Rombang lang. Nataengan kayo. Amuyon ter aramidin niyo. Agremidyo kayo. Na ito niya, lulay. Inton adda kayon ijay abroad. Di kay tumang liplipat Di yung lipatan tay binulan nga allowance ko. Wala nang, mabalin ayaw mo ta malipatan mi dayta. Wala nang, di kam tulumangan nga gipaw iti kwartayaw. Ay, nasayaat nga raw. Hay, naimbag kayo pa'y nga anak ko. Adaw ti maitultulong yung kanya. Ay, nagyaman na kada kayo anak ko. Patpatgan kayo unay nga anak ko. Ag-flight kami ni iti mabiit manong simo. Sikan ti makaamo kininanang ditoy Sana bale.
Agipawit kami to iti kwartam. Kan kwartana. Saan na, day? Kababay, nagdaw-dawat hak. Makatrabaho, mate. Nga ureon na iturpos ka. Adaw, ti pakipordyan kita, day. Nalangaron, makamu ka. Basta makamukan ka ni nanang Tas ikamot lat adda ditoy. Una, day. Awan pagdanagan nyo, tadya mo baybay anti inatayaw. Papanam ka kagrasya. Agpailihan sa... Wan man, tainak man mang restaurant, kaka. Kanayon kan sa mang restaurant Nagsabat taman hindi na panalawasan. Sa hindi na minsan nakalman. Kaya timbaga, mamapang ka mang restaurant. Ay na, masadutak nga glutaw, kaka. Iso nga inak lamang restaurant ang. Nisumot la lumuklok magka. Ay, kita ma. Mga numasobram timangan iti ado, kaka. Ay na, kakaiso na nga da pagkatang itinaimas amakan, kaka. Malaksid, no awan. Kaun, enjoy yung timangan. Tanaimas payla ti panagraman. Kano nga enjoy ka amangan ngay? Inton mapukawan ti raman mau? Kasano ang ma-enjoy mo ti agbiag no kasta? May kawak lang amin kahit bigla mo tanti panaglok magmaw. Kita ada giti kang kanam kaka tanay narigataon. Ay nakas itinakuna. Enjoy yung timangan habang mayat pa'y ti panagraman. Ina man padigwan, ninanang itilinuto ni bakit a pinabay. Sigurado magustuhan na dahi tayo. Ha? Adagas asaw. Anya ngay dahi, jay. Ay, ninsaman hanang kaw. Ay, inakitain. Iyak pre kayak ti batay. Saan kayo pa'y amatay, nanang? Tanay itaray kayo dito ospitalay. Isun na lang ta. Ay na. Una yan, tanapik daramit. Hindi pa nagsauyaw. Gapo iti pa nakaatakiyaw. Rimawot kay tumo ngamin iti karnay. Kayas ka makisada over kansanyaw. Kasano ngay ama aya ba dalulik kentonyo ka dada ja brown? Siyak timang bantay kada kayo dito ospital na. Ay, kaya baka balsunak. Balsing nga? Balsunak Gapo sinaw yung kuidiskan ka. Jak ugali da kita. Unay mo ti pagkikita nyo kada taon. Aya, inakayaw? Balsing kay kiday. Samit, ha? Inyag mi dagiti kawasming kani baka dito balayo na nang. Kaya yumanunusan. Ag nagkamin ditaw. Tapnod da mga sikaso kada kayaw. Anya sangitan nyo ngay. Ay kang kayam. Nagpauig dagiti kakabsa ko iti kwarta. Ikabil ko dito pita kayo San ama ko ti daytaw. Idulin nyaw. Ta kwartayo la daytaw. Anta kwartami ka ni bagakaw. Talo ti mula mi anatagang prutas. Kan makipurpurdiya kamay. Iso saan kami amaawanan iti kwarta. Da kamay ti makamu iti kaninyaw. Sibo, Napay niya pagsangitan nyo aya. bakun ko sasya kulagabayin na ka. Gapo iti kinawin ko kami kayo Pakawan na ko ba? Ay, napakawang kayo. Tay na kayo nga raw. Papagang kayo nga inang kaw. Si Kang Rene nululong kita. Si Kang Gayam, di makasulong kanya kita.
Wen, tadama nga rod ija abroad, dagiti kakabsak ka. Naimbaki di ata, sana a profesional. Ay, nagpapada kami lang nga profesional ka dagiti kakabsak ka. Awanin na! Handa ka mamin di abroad ay. Awan ko man nagbati, ang mga sikaso ka da kayo. Manang Maya, intun bigatan ti birthday. Word, Elay. Mga yabak taw iti kadwam nga aglutaw. Tapno saan ka marigatan? Ayos lang kanyak. Basta sa pagtaglutaw, malpas ko mat siguro. Mga yabak latan. Tapno sigurado. Ay na. Excited akong iti masungad akasangay ka. Agsasala tayo to, Elay. Manghayrak to iti sound system. Tagsasala tayo man. Ay ke, uwan adun lakit di ti bisitam intun bigat. Manang. Awisag to amin asa nga barangay. Tapno naragragsak. Naimbag na orasyon, nanang. Ada kamin. Agmano ak nanang. Kasyan na ka ti Diyos, kaloy, manugang ko. Ay na, nasaya at nasapa kayo nga imay. Madamdama pa yamang rugiti birthday party. Narigat ni matraffic. Iso sinapamin ati may. Ay mabit lang agpaisagana ak iti meriendayo iti katulong ko. Nanang, pasensya Medyo naladaw kami. Tadapay ngamin inaramid mi. Ala, ingkay manganan, Alpha. Agmano nanang. Ala, kakabsat. Ha? Mangan kayo laang tado ti makan. Di na mo inawat ti imak. Agmano ako nakapimanaw matay. Ala, baybay amon. Aw-awatem latan ni nanang ko. Ta-birthday na ita. Aldaw na ita, Rolly. Sakbay nga gawid kayo. Alam da ito'y kaloy manugang ko. Take out yo. Ne, nagadumon day tananang. Tado tinaluto. Sayang mo't lang numabangles. Ay kaya agyaman na karoon nanang. Nanang, in kami matay. Makikiddan kami kada kaloy nga agawid. Agawid kayo lang damdamaga kaya. Ingka mang isupot itiyawid yo. Sakpay lang ti baunam ngagbalkaut. Si kamot na. Ay, kwa saan nanang? Bala, panawan da kami dito. Sige, abirak kalaw. Umuna kami jarwaray. Aguray kami jayain. Ay, agam umaya kaon, abira. Ay, madamdama pa'y kaloy. Bayam nga umunada nga agawid. Maudi kayo. Sumipngit kami na nanang. Awan ka doon tayo may isang apo ko yung balay. Alaom nga ron dito. Nay, apay dito, kwarta nanang. Naala kon tay pensyon ko idi kalman. Inlasin ko dito para kan ka. Ay, saan ko man nanang? Alakit din, di kagbabain. Di mo ikan iti sabali akay papanan, ti kinasayaat ko kan ka. Tapaborito ka ngamin amanugang. Ay na, kasla di ka payla na iruam kininanang. Idi payla agar-aram ka kanyak. Kasjayin ti trato nakin ka. Nagbalbaliw ko man Tagasawa tanga ruday. Anda pa'y anak tan. Napay di na lata maawa, tamanugang na. Napay kagura na latan, itag na nayan. Ipadlaw na mga dapat paborito na manugang. Ala, baybay amon. Di mon panunutan dayta. Nagyaman na tadakal ti respeto kang kuana. Tanusan na ka talaga tutupa. Manang Maya, nataer may sa amanugang mo niya. Ni Kaloy, natataer nga adayaw ngam ni Rulay. Ay, keno nampay. Permia. Adayo nga itarayan na dajaruli. Anya mo dajaruli nga Saan da ngagbagay iti anak ka? No anya ti kinay kayat ni Alpaken kuana. Kena kapimpintas di anak ka. Ay, nasingpot ngamin, manang. Iso siguro, ti kinayat na kun kwa na ti kinasingpot na. No siyak. Uray kasanaw ti kinasingpot ti lalaki. No kasjay tumula pa nagrurupa. Ay uray saanon. Anya?
Aywan, agluto kan tuman iti kare-kare ilay, tama kasidsidaak. O sige, manang. Hello, adda kaloy. Umay kapadigwan iti kare-kare. Wow! Tay paborito na ita, nanang. Ala, sumrat kayo. Ay, agyaman na kaloy manugang ko. Nagadayo matiyuman yung pagpadigwanin, nanang. Ay na, asidagladay ta. Manumula ti 5 minutos at arayan tilugan nga ay. Aywan, napan nagtrabaho ni Susan nga anak ka. Uy, nanang. No kasta, agmay-may saka dito'y balayaw. Uy, nanang. Tanapan mo nag-eskwela dagiti apo ko, yaw. Medyo maulaw ka. Ay, sos. Apay ngay. Kahit yung taipan kay hospital, nanang. Ay, sanan. Ha? Idaklabit iti sufayo. Kalpasan na, paypayan na kaloy. Anya? Ay, iunkulatan at electric pa, nanang. Ay saan? Taag pa nateng akno ag electric fanak. Paypayan na klatan kaloy. Kaloy, kumusta ti ap-apply am at trabaho? Ay, awan pa yung arod bakit. Kung nada nga awagan na kang mawamutayin. Apay no ag-apply kay ti sabali a kumpanya. Kasta ti planok bakit. Nag-apply ak nagduduma kumpanya. Tano asino ti umuna mangawag kanyak, di isaw ti pagtrabaho ak. Saan ka adagdagdagan nga agtrabaho? Ang dumakdakkel mo't ngaminan ti gastusan dagiti anak tayo di pagadalan da. Wen, mawatan ka bakit? Barang makastra ka tumot lang iti trabaho. Papanam, Rolly. Inaman itad ka ni nanang da. Ito'y may saapit sa ginatang ko, bakit? Ha? Ano sa ngay aywan ni nanang? Dapat siya ka maawa na tumila manugang na. Wen, kasta ti rumbeng lakay. Imbes aguraom ni nanang, ad-addakit di apakitaam iti nasayaan. Una, bakit? Naamiris kumula day takay. Awang maganap puno sa bayak ti panang gurgura ni nanang kanyak. No niya launay at hindi na pangayatang kanyak mat. Nagsingpata mga asawa. Kaya nagagata mo niya. Ala, makaamiris tulat ta ni nanang, Rolly. Apay day tapit sa Rolly. Para kada kayo nanang. Inlak amang kayong gatangan. Naimas day ta. Apay, tikonam jak makaramraman iti kasta. Ilay, umay ka man. Apay aya, manang maya. Alaam day ta ititad ni Rolly. Tapnosan mo't amabainan. Kanum amin day ta pizza. Ha? Nanang. Sa anak ama kapangpangan iti pizza ita. Siopaw ti kayat ko akanon ita. Ag problema ak nanang. Di mo't lang makastrukan iti trabaho di asawak. Kat no talagang awan bastra ka na, kat di mo pilitin nga trabaho, Susan. Sayang ngamin, ti panawon a panagis-istambay na. Ay sos, amangan mo't no ap-apaum di asawam. Saan tani, amangan no po banaw. Sapay nagadayo ti lugar da dito. Saan mo't kidi, nanang? Sana bale, taadda mo't tay pensyon ko. No agkurang kayo iti kwarta, ipagamla ang kanyak tamang teda. Nakababainan kada kayo, nanang. Imbes ada kami timang tulong kada kayo. Saan? Tabaliktad mo. Awan problema iti dayta anak ko. Makaawat ak mo't ka. Bayam, tano maawat ko man ti pensyon ko. Mangyagak to iti abastoyo. Ay, saan, nanang? Tada pa'y susweldoan nyo, ababaunan nyo. Ay na, at na naka-budget asweldo na. Basta, tulungan kayo, anak ko. Nanang, nagsweldo ni Rolly. Ati papaitid na. Para kano kada kayo. Day, sa anak mo't ngagdaw-dawat kan kwa na. Tulong na nga rudmat kada kayo, nanang. Ay, sa anak ngagdaw-dawat iti tulong, anak ko. At da pensyon ko apangalaak iti aramatan me dito'y balay. Kat, iduli nyo tapno adda mainayon iti urnong yo. Bala, awatak day ta, Alfan.
Ang ibagam ijay asawam, ayak ang daw dawat ititulong na, wag. Ang mga nomdas today tapang iboy-boyan na kanya. Saan akas tayo asawak, nanang? Nasingpet ni Rolly. Nasingpet ngam saan mo tagwapo. Kita man na kita anak yo. Karupropa da ti amada. Awan pa'y imalakan kamot. Ay, kaasimot na giti apoko kan ka. Takarupropa da jay amada. Nanang, Pasensya ka ni ti panagsasaw. Nga may magbagak lang ti agpaisaw. Kita man na giti anak ti kabsat mo ni Susa. Nagpipintas ka nagtatarda. Takasanaw, mayat ti kombinasyon da nga agasawa, tagpadadaan na pintas kan gwapo. Manang Maya, agawid ako maijay lugar me. Tapapaayaban nak di anak ko. Masakit sa kano ti asawa na. Kat awan mga sikaso iti anak da no ipa-check up na ti asawa na. Manungal daw mo ijay ngay, Elay. Ay, uray makalawas ko manang. No, okay laeng. Ha? Sige, basta subli ka ha. Ay, wen, manang. Sige, talam nga rudan ti sweldom. Tapno at da kwartam nga gawid, Elay. Hello, nanang. Susan, anak. Ada trabahong kita. Adda, apay ka di? Badi ti bagbagay. Nagawid nga may ti babaunan. Ala, sapay adda akong diti ayan ti trabaho. Ni Alfa ngay nga ta. Awan kanuwayan Aywan di asawam ngay. Awan sa trabaho na. Awan, nanang, adda iti balay. Ibagaman tay supay lati umay. Ilutuan na klaeng. Oray agawid mo't la adagaws. Sige, nanang, taawagak. At tuyinti ka ninyo, nanang. Nangan kayo. Subwan nakakaloy. Diyo ka di ka ba ti agsubo, nanang? Saan nga rod? Subwan Ay. Tapno makapanganak kaun. Sige nga, Rod. Aga nga kayo, tas subuan kayo. Kaloy. Apay, nanang? Nagtaer ka talaga. Naggasat jay anak ko. Takasken ka tinakiasawaan na. Ay, agyaman nak, nanang. Kaloy. Ne. Narakubdak mo time. Kadigdigos ko kaloy. Ha? Nabangluak saan ka di. Anya? Arako pa na kumamat. Kaya't ko arik na ti arakop ti ubing ken guwapo akas ken ka. Oh, kaloy. Sige, nanang. Agawid akon. Ay, bastos da nga inam, Susan. Ha? Apay, Bakbakatan. Ngamukas dyan kit interaramidan na. anyat inaramid na aya. Hindi nandat na kasulisugan na. Kras na gayam dyan inam. Anya? Manang Maya, manipod si Mang Putak, nakaululi magka. Apay ka de. Apay manang, ada ka di problema? At nga rod. Ngamjak mabalin nga ibagakin ka. Takabaabain. Ha? Ay, ibagam barang makatulong Kwa. Ay. Jak nalapdan ti baki. Pinakita ak iti motibo di manugang ko. Ha? Asinaw amanugang mo? Di gwapo Ay, nuapay mat ngamin anak agugwapo. Ang saan itan tanatauhan akon. Manang? Kunak nututupan nak. Ngam saan mat gayam. Isoan na ba inanak? Allah, kasanungay numaamuan ni Susan. Di nakangataguraan. Ay, tsaka mo Ay, kababay. ape apumanaw kayo, manang Susan? Agawid kami ijay lugar da kaloy. Tagbirok iti trabaho na ijay. Kat, kasanon ti balay nyo dito
Ipaabang mi paylaeng, Alpha. Yakar kon dagiti ubing ijay. Ta ijay dan nga agiskwela. Nangyag kami iti groceries, nanang. Kasusweldo mi ni Rolly. Iso ang nag-grocery kami iti masapsapol yo. Agyaman na, kanak ko. Inggatangan kayo, ti payabyab akalugong nyo, nanang. Di mo, paborito yo, ti agkalugong iti nalawa. Ay, agyaman na, Rolly. Apag iso, nadadaalan tay sigod akalugong ko. Awan anyaman na, nanang. Kaya kumusta nga tiri na, yaw? Kastoy, kanayon akmutan ngagsakit. Basta tumarin nyo ti inreseta ti doktor nga agas kan vitamina yun, anang. Wan, ay awanan. Saanan ang makalagip a pumasyar di kabsat mo, anak ko. Busy dang agnignegosyo iti asawa na, nanang. Iso ada kami ti mga sikaso kada kayo. Tanagawid matan ti katulong nyo. Tanakapsot matan. Agyamanak. Kat pakawanan na, Rolly. No di ka kinayat idi para kini Alpha. Ngam ita, kayat kan. Ay, kagyaman na ka, nanang. Pakawanan na kumabaraw. Awan dagitan, nanang. Saan kayo maginura? Iso nga ayos lang. Naibaga ti kabsat ko ang masakit kayo, nanang. Iso ngay mayak. Saan ko akadwan ni Kaloy? Tawan mga sikaso iti negosyo mi ijay lugar da. Susan, anak ko. Kailiw ka una yan. Kat alaak na ito'y agundaway nga agkid daw iti pamakawan. Gapo iti inarabit ko iti asawa iti kalapos. Ay na, awan kanyak day jayan, nanang. Nalipatan min day ta. Naira na lang abisi kami. Iso asaan kami ang makapaspasyar. Iso pasensya kayon. Awanan niya man na anak ko. Sana bali. Tadati kabsat mo, kani ba yung mamang tultulong kanyak dito, uy. Nasayaat nga rod no kasta. Ala, agpapigsa kayo nga rod, nanang. Di yun pakadanagan tinapalabas. Tanabayagan alinipat miday ta. Agyaman anak ko. Aldawan, Mari. Agring kan. Aldawan. Ay, ala, naladawak mo tan anak kariing lakay. Ay, pasensya kan. Unay laki din ti patpatgak nga asawa. Ala, umangon kan. Dagar mo sartan. Nukas na, si kanti nagluto. Ala, kababainan lakay. Lalaki din ti patpatgak unay nga asawa. Saan nagapunta si kati babae, kat trabaho amin ng ti agluto. Aginaw, agdalos, kanda dumapay. Agtinulong ta. Ay, talaga nagkasata. Takasken ka tinakiasawaak. Awanan ti sa pulit pa. Agyaman iti day ta panagayat. Ay na, nakaragrag sakak na kay. Kastak matkan ka, Mari. Umayak man balasang ko. Ni, da kayo umot gayam tatang. Sumrag kayo Ay, wen. Apay, di ka nang lukat iti pakanan niya. Sa anak amang luklukat iti kasto nga aldaw, tatang. Taiso ti schedule kong aglaba. Ay, kasta ya. Sumrag kayo tatang. Ay, kadwa kumaka ni nanang niyo hanggang nasakit ka no titumeng na. Simraw ti rayo man na. Ay, umay kaila kumusta? Ayan niyal daw. Napan na inuwayway tinuang na, tatang. Ay, kaya kumusta ngay man niyal daw? Nasing mo lang, di anak may balasang ka. Ay, tatang. Awanan ti sa pulag pa'y kankwana. Nakasingsingput unay kanya. Nagagatay. Ay, nasayat no kasta. Ay, saan mo lang agbarbartay? Saan, tatang? Din samot umininom iti arak ni Aldaw, tatang.
Basta di mo itulok at tumimtim iti arak, tasabali day jay no makainom. Ha? No kasta, naging inom idibaro kay laang, tatang? Wen, damot tayo panaginom na ide, ang sagpaminsan. Basta timbakunak, bagbaga makanayon ti asawam. Ibaga maliklikan na ti tumimtim iti arak, Wan, tatang. Masapol ang maisambot ko dahito alutuan. Naibusan ti may sa aputahe. Magustuhan da ngamin titimpla ti may sa aputahe. Iso ang nagbiit ang maibos. Maray, bakit? Siyak ditan. Tayong kasikasuan dagiti mangmangan. Ni, apay, nalpas munter aramidam ijay talong? Wen, dinardaras ko tinagparaspas tapno matulungan ka dito'y pakanan. Ay, naimbaglakit din. O sige, pakituloy mo man nga rod agalipan dagito Ricardo. Tasyak tong timang timpla no madamdama, lakay. Aday ta, nakalapakon bakit? Ala, Aldo, si kamot ti aglablaban, lakay. Wen, tapno awanan ti aramidom inton bigat. Day talagi sa lapayan ti aramidom no bigat bakit? Apay, di ka mabaen, iti kastangan aramidam, lakay. Ang mga no ibagada pa'y nga Andres ka, no makita da si ka ti aglablaban. Bayaan ti sawunda. Awan kanyak day ta. Apal dala kanyak day ta no bilang bakit? Taan nakapimpintas ka nga inasawak. Bol. Yag mo din dagita imot mo. Tas umrektan di ta balay. Amo ka nabannog ka bakit? Iso naglutor iti pang malamanta. Ay, agita saraki di na. Agpalpata pa sa tamaturog bakit? Un maditi agid da adagos no kalkalpas anangan. Ne, Addan sa umay, lakay. uwan nga ron. San? Oh, umay kami, man. San? Aguri ka. Mabusay sak day jay Asino, Aldo? Ni Insan Berto. San? Ninsan mo birtulay tao. Kadwak ti kumparay. Umay kami, maninsan. Kunak tupay kahit. Nakalagip ti loko akasinsin ko Alakat inkapastrakan idan alakay. Napartagdan. Nakaadudan iti nainom. Anawaak man laidan ta ni Rabiin. Ginong taya. Aldo, lakay, gusto daytan. Nabartag kayo. Bayaw Berto. Gusto ko man ti panaging inom yo, Rabiin. Ay na, bye-bye anda kami, Marie. Italaang daytoy. Ala, ingka maturugan, Marie. Taibusan mi pa ito insang padainsan ko nga ara. Sayang itech. Apay kasta ti panagsasaom. Apay kasta ti panagsikawil mo. Sikawil ti babae daytaan. Panawan da kami dito yan. Di ka man makibit biyang dito. Go away, Marie. Ay sus, Aldo mo't gaya man. Awan ti asawak dito'y idami. Ay, naiturog na nga tayo jay salas. Inak man kitaan. Lakay! Lakay! Awan man dito'y salas. Ay, agkaiwara dagiti buti ti arak dito'y. Napananan nga iti asawak. Nagkukuyog da nga ta kada insan na aberto arimwar. Nay, awan mo dito'y jay anak, may balasang ko. No kasta. Ay, napanan na nga tan nga eh. Di mo maawagan na ya. Kasano ang maawagak nanang. Kat imbati na mo't di cellphone na. Nagiinom da ngamin idirabi eh. Kadwa na da insan na. Ngamjak mat napuutan ng tiruwarda. Ta nakaturo ka ngamin. Anya, nagiinom da ko nam. Una nang. Ay na, isumat lagayam Ay, awang mga rodan. Ha?
Awan man nga rodan, te. Anyat kaya tiyo sa nanang. Ay, asino akasinsin na ti kadwa na. Taiso ti kontakan tayaw. Jak amo ti contact number ni Bayo Berto, nanang. Iso ti kadwa na idirabi eh. Kanjay kumpare na. No kasta nga raw, ni Berto tawagan tayaw. Ada cellphone number na kanyak, day jaka na ka. Hello, Berto! Sa dino tayan, Mau? Anda, dito balay mentay. Apa ya? Damagak lakuman o kadwam ni insan mo nga aldaw. Ah, awan kadwa di rabe ay. Tarimor kami. Napangkamlag na ilay. Ngim nagsisina kami mo ilay di parbangaw. Anya, kahit na pananangarudan nga ay, saan mo ta nagawid? Ah, ay ka, mga nung nagawid, di balay da kumpare. Isuda nga nung tinagkuyog. Anya, unay mo't nga minan. Apay nga minan nagiinom kayo aya. Ah, Lik-lik-likan na lang arudan ta ginom. Ngam pinainom mo pa ilang mo di kasinsin mo. ne, kaya mo amo, li kan nagabiyara kantay. Kung may sa, kailiw ko mangarod ang makabandin di kasinsing kao. Awagan man di kumparen. Tano kadwana ni Aldaw pagawidan nan. Unan tay. Sige nga rodan, bye. Bye, Mike. Nala, urayam latan ti panagawin di anak may maray. Tanay, nakasarita ko ni Berto akasinsin na. Sige nga rod, nanang. Agawid ako. Tainak pa'y manglukat ijay pa kanan. Sige, balasang ko. Awan man nga rodan no kasta bakit. Nasumok naman ti arakain. Ang bulak-bulman nga rodan Wan nga rod Unay mo day nga anak tan. Kunak no agbalbaliwon tan ang asawan. Ay sigurado ang manuman nga aldawan nga agpukaw dayjay bakit. Ay narugyan naman ang tisigod nga aramid na. Ay, Sapay kumata agawid mo't laada agaws. Ay naapo, nakababay ni di asawa na bakit. Nukastawan pa'y ninsang kau ipag. Ay, awan pa'y nga rod, bayaw. Ay, Iso pa nga asiman, takuyugan na kamapan ijay balay da kumparem. Tama nga no aday jay. alang raw. Mabilang raw takuyugan ka. Ay na, aginunta, aginggat kay kayata, Brendo. Ay, dagi jay, dandayin san aldaw ipag. Agin inom da ka ni kumparik, iti paraangan da. Uwan nga rod. Ay na, nagtaer ka talaga, Brendo. Makapainlove ka talaga. Ay, na. Awanay. Nagladlad man yung tinsang kao. Bading ka di asawak, Berto? Apay di mo amo ipag. Kuno sigo da kasta. Anya? Ay, agawit ang Berto. Diakon mairosok akitaan tar aramidan di kasinsin mo. wen balasang ko. Sigo da nakasjay ti anak me. No agbartek, sumagmamanong aldaw nga agpukaw ijay balay. Pudno ka di abakla, nanang. Ay, agladlad mo nga ron no kasjay amabartek. Ay, jak man na mo no apay kasjay ti anak me. Nanang. Isu nga ron adimi kumakayat at tumimtim iti arak. Ngam di na mo't maliklikan. Adulat tamo dagiti mga awis kan kwa na nga aginom. Katima ko na kat istriktuam di asawam. Tapno maliklikan na ti agbading-bading. Sige, agawid ako, nanang. Mari, asawak. Sorry bakit. Noitak lang agawin. Pinilit da ka na ginomedikal man. Pakawanan na ko ma. Promise, maudin day jay. Jaklem pagaro. Pagbalin ka matgayam abakling no mabartakal daw. Sorry nga roden na mahal. Sana na maulit. Ay-ayatin ka. Sorry. Nga maminam tagpaisaw. Bading ka. Ay isan? Malalaki ak mare. Nagkunamot abadi nga. Apay nga ron akas di nakita. Kain-in narakop mo di kumpare mi di nabartag ka.
Agbakla-bakla ka. Kwa. Awan day jay. Pasot la tiragragsak ni day jay bakit? Di mo kumaikan iti madi kay papanan day jay. Wen. Sige, palapsak day chay. Basta sana na maulit ha. Kan nga agbarta. Insan, umay ka manawisin, tada papananta. Sa dino insan? Inta makidaya iji bangir a barangay, tagkasarte anak ti kumparay. Kastaya. Papanan nyo manan, Berto. Awisag man insang ka, ibagtayin ka mamakidaya. Kwa, likliklikan ngamin ni Aldo ti aginom iti arak. Di ka madanagan, ipagtawan arak ijay. Anya, Wen bakit? Jak uminom. Promise. siguradon lang Aldo. Tano agbartek ka, agsagana ka kanyak. Kun uray si Kaberto, agsagana ka numabartek ni insan mo. Dalag mo na ya. Siyak ti makamaw ipag. Agsatan sa uri may salabuti insan. Kwa insan. May salabut ay. Kalpasan na gawid tan. Sige. Sikalat ti makamon insan. Ay na! Nagmayat ko mati agsala. Ang mawan mo dito, kar. Ay, nagmayat kat ko man ti makisala kadag iti nagtataraki. Baros. Madamdama pa'y tisala insan. Nayunan tapay nga ron, ti ininom ta. Ha? Apay pakurangan pa'y dayta insan. Wen, bitin ti ininom ta. Sige. Mabilang araw ta mga lakpay. Ada kami ni ipag. Sorry, Mari. Nabartek ka manan? Ha? Di mo't kunak adi mo bartekan to'y asawak, Berto. Nagpili mo nga may. Come on, insan. Sumra ka pa, itagkapeta. Wininsan. Ay, ipag. Saan na balay? Tayo nyawid ko ninsan nga uri na bartekan. Rumbang laang, tas ika tinangawis kan kwa na. Ha? Ay, nagtagaan. Ay, nan, bumulad ak man iti bistida man na ingpis, Mari. Super hot adi. Anya, ay pur Diyos ka mataldo. Saan man atila ibagbagam? Mabiit lang, tamangalaak iti pagsukatam. Ay, wish ko type ti pantalon. Bistida ti kayat ko, tapno press ko. Nakaturugan ti asawak, Berto. Mabalin mo ti agawid. Ay, kaslamo maalyawa, di tarwar. Nagsiingat. Mabutoy nga mga agawid ay. Mabalin na makiturog dito balayaw, ipag. Oo na. Bahala ka, Berto. Ijay ka nga rod may sasilid. Uri dito ya kung supa maturog, ipag. Sigurado ka? Kuway, nadaga nga minu di kwartaw. Aldo, agpudno ka man kanya. Anya ka diti agpaiso a kinataom. Pudpudno a lalaki, wano talaga abakling ka. Malalaki ak, Mari. Ibagam tagpaiso. Saan ka aguraan ta maawatak? Basta ibagam tagpaiso. Talaga ka di abading ka? Kwa, 50-50, Mari. 50-50 nga. Sorry. Tangay pilitan na ka, mangibaga iti agpaiso. Ibagak ati agpaiso. 50-50 ko na. Darik na ka babae. Adamo trik na ka lalaki. Anya. Ang malablabanak kit day. Ruming bawlat tamo ti panagayat ko kan ka nga asawak. No, saan ka nabartag? Ngam no nabartagan, di na kun pagan ano, Aldo. Iso nga iwasan mo ti arak ha. Tadadaulan na ti relasyon ta nga agasawa. Sige. Wait. Promise. Saan na maulit? Promise. Insan, hintay di sintraw tada gilibre iti siya. Ay, saan na ninsan? Idya kong ti arak. Nagkariyak ngamin, kani bakit ko adya ko naginom. Apay endol di saya kan? Ay, saan?
Diyak lang amin kayat nga aga pa kami kani bakit ka. Mapantaki din? Siyak ti makamu ko ni baka mau. Ipakada na karot kan ko ana insan. Sana yung taki din. Sigurado adi na kan tumo la palubusan nagpakada ta. Intaki din ha? Hello, Sis Marie. Ipag, pasensya na. Ta pinili daman insan ko nagsyatay. Di mo't imbagak adimon isungsong ti asawak nga agbartak, Berto. Kwa sana siya tinang isungsong. Da kami atin sungsong da. Ala, ingka agsukaten Aldo, tamaturukan. Okay, Sis Marie. Ala, Berto, mabalin mo ti agawid. Kwa, mabalinti makiturog man hindi ti balayo ipag. Mabuti nga mga agawid ay. Uray dito isalasin at ipagturog ha. Ha? Sige lata. Berto! Apay nga da ka dito ka, mami? Shh! Tagtagaray. Tama nga numaring ninsan. Ay, mabuti nga ngamin iji salas. Iso nga makikay damang kang kaipag. Awanan kayo tibain! Pumano ka ko na! Ala ka kabsat, mangan kayo laeng. Di kay agbabain ha. Ado tinaluto ang makan. Uy, Mariluz, agpungga ka pa'y ado pa'y titaraon. Wen mare, happy birthday manen nabsuga kon. Namin adu akon anagpungga. Ay, ang dagiti anak mo nga Nanganda ka din. Ay na, dagi jay daman agay ay ayam da. Nalpas dan anangan. Ay, nagariwawa kayo. Kita nyo mo na basit na ni. At nakaarubay o madisturbo. Ay sus, agunget man day takaaruba tayon mare. Abay, di mo inayaban aya. Inayabak mare, ngam di mat imay. Kas kayo tumot nagraraman, kundi pa birthday. Bakbakitan kayon. Ngem, aghanda-handa kayo pa lang amin. Nariwawa kayo. Ay, una yung day talakay. Mangrugi man na sumanaon. Ay, ingka ituludan iti kanin na mare. Ay, manjak, narigat ti mapabainan anya. Amok tumatla di na awatan ti padigok. Taammo kon ti style day takaaruba tayong. Apay, hindi kayo pala agawit ayan. Nunalpas kayon anangan. Agawit kayon. Di kay aguumong di tang agmamarites. Chismosa kayo. Ay, wan, Tata Saldo. Agawid da inton madamdama. Agpalpada labaset. Ay na, agawid kamin mare. Saan abale, tanalpas kamin anangan kadagiti anak ko. Ay na, pasensya kayo na, mare. Ay, ala kakabsat. Tangay adu pa'y titaraon, ag-take out kayon. Ada supot di talamisaan. Ay, grabe matday jay at Tata Saldo. Uray adu ti bisita, agsasaulat ta iti sana may parbang. Aglablabas na dyan lakay. Inton kon inik ka kon ni. Ay, saan agparbang ka, tapno di ka mailawan. Grabe ter aramidin na. Amo na a birthday party, sumanao. Saan mo arabi iti panagpasken ta? Aldaw may, yung magreklamo lang ta. Ala, bay amon. Narigat at tutupan ti kasken kwa na. Ta saan makaaw-awat day dya ka aruba. Nagitawanan ba'y nakaruba Nagalas ti aramid da. Dito ipay paraangat ti bagiwaraan da iti okis ti lamutan da. Ay na, ngumato man ti bipik no kastoy laeng. Isu nga ro daliklikam ti agpungtot ka bagay stop no saan ka ama high blood. Ta sino man ti saan am high blood iti kasta nga aramid na kita kaaruba ngay. Awan babayin da. Ala, bay amon. Saan aday ta ti pakadadaelan ti aldaw mau. Kanayon nga aramidan da ti kasta. Ang jaklagtag tagari, ngem agruamdan. Paalada mon to'y sular mau. Tapno awan makastrek nga agiwara saldo. Ay! Talaga paaladak to. Kapasuron da kita at tao. Amok, adagiti manan anak mo, tinagiwara iti ukis ti biskwit ita paraangak mila. Ha? Ay, ala, saan matanap na pandagiti anak ko ijarubayan niyo, Tata Saldo? Napanda! Sino ko mati agiwara ijay, no saan adagiti wel-wel nga anak mo. Tata? Madayta, inyag ko tinagukisan da iti biskwit kan candy.
Sika ti mga basura ka dagita. Isurum ngamin nga agibasura dagiti anak mo. Lukon day ta at Tata Saldo. Kinuwara na matan na gito'y basura dito'y ayan tiridaw. Apay, anya na jay bakit? Ni Tata Saldo pabasulan na dagiti anak taan nang iwara ka dagito'y ija arubayan na. Isong inyag na dito'y. Ne, apay. Nakita na dagiti ubingan na pa ni Jay. Ay, jakam mo Ngamsan mo tarimrimor dagiti anak ta. Taimbaga kadidan mapanidya paraangan ni Tata Saldo. Anyan day jay alakay. Ay, gaputan nakita na idi nagiwara dagiti ubing ta ijay. Isuda mo ti pabasulan na. Ala, bilinin mo lang dagiti anak ta. Nasaan da mapaban iji paraangan na. Ni, si kamat gayam ta sarsarunwak, marimilan, nagkapwam. Ay, di taman istor mare. Napanak gimatang iti mantika. Ni, ala! Nalipatak matantay mantika aginatang ko dita istor, mare. Unay mat akabaw kon. Anyan, kating kasublian mare. Ay, awanan. Kumabawon to'y kumare, mare. Hoy! Ay kailan ko manatawa lumabas dito paranga? Ha? Asino ti katatawaan nyo? Siya? Ala, saan Tata Saldo? No lumabas kayo laeng. Di kayo kumanatawa dita. Nagalas di alamin yun. Ala, agsina ta dito yan mare. Agawid akon. Inak matsubyin tay nalipatak aginatang ko ija istor, mare. Ala, mapantang. Papaya tunggal umayak dito'y balay mo kabagis kat agpupudot ka. Kasano kaya kat makapa-stress na kita ka-aruba. Awan pa'y limpyo ka-aruba. Sakit ti ulo ti ipapay da kanya. No apay nga nga da ka-arubak dito'y. Awan mat idi ka-arubak. Ngimita nagaduda. Ay kat kapilitan tanagatang dakit nga raw dagiti sularda. Iso nagpatakder da iti babalay da. May maya ti awan ka-aruba na. Tada peace of mind. Kat dito'y nga raw ti ayan ti balay maw di aganos ka. Suruam ko mati makibagay kadagiti ka-aruba am kabagis. Isuda ti makibagay. Sino da ko maapakibagayan? Naglalaingan dan. Si kamat laang ti marigatan no ada gurguraem a tao kabagis. Kasanumat nga main. Basit la abanag pagungong tam. Kalaban mo amin na karubam. When tanagalas ti ugali da. Awan perpekto a tao kabagis. Iso nga agkikinaawatan tayo kaday. Asino nga iti agtitinulaw no saan ada tayo matlang agkakaaruba. Ay na. Nya kasapulan ti tulong ti ure asino. Ada pensyon ko paggatang ko iti kanek. Awan ti kasapulak iti sabali a tao. Iso nga ure awang karuba. Okay lang. May mayat kit di pay Tana uli magtibiyag ko. No awan ta kita sakit ti ulo. Sa bahaling kami na talaga ti ugali da diya kabagis yun na. Pati da kami akaanakan na, kagura na. Ala, awatan niyo latan ni Uncle Leo. Laklakayanan nga di pa lagbalbaliw. Manipod ubing kami, kasjayan ti ugali na. Inlaklakayan na tinagalas nga ugali na. Mala, di mon guraan di Uncle mo anak ko. Awatan tayo latan takas di ti ugali na. Bareng makaamiris tumatlaang. Los, kita ang tagpilay-pilay alumabas. Ha? Ni Tata Saldo mat. Kaslag kakapsot. Madlaw ang marigata na magnamari. Damagan man no papanan na. Sikan mabutang nga. Ay, Tata Saldo, papanan yaw. Apay ngagpilay-pilay kayo. Adan sama trik-rik na ang tibagiyo. Juan, masakita. Nasakit ti saka. Ti sikat ko, ti tiyan ko. Apay anyat problema yo. Ay, no kayat yaw, tulungan da kayo. Madlaw nga minamarigatan kayo kat. Ay, nya kasapulan ti tulong ti ure asino. Jack kaya ti makautang kada kayo mamarites. Dita kayon? Ala, naggaya jelly na apimanaw, mare. Tuwan nga ron. Ay, una yan. Sa bali talaga ti ugali day ta akaaruba tayo, Los. Kumusta, Ipag? Nay, payawan daw. Si kamat gayam. Ay, sumrag ka.
Long time no see, bayaw. Italaang manan na nakaumay ka. Ay, wine ipagpili. Ta manipod na tayo dahil nilakay mo akabagis ka. Jak menten imimay. Ta awan meten na di kabagis ko apas-pas syarik nito. Ngam ita at darason iso ngay maya. Ket no mabalain makipagnaudak pa lang niti balay mo ipag. Tagbiro kak iti customer ko dito. Ha? Customer nga? Apay ada business mo, bayaw? Ay, agbarbadi masadsak ipag. Agsingirak mo titibayad ko kas tangtan ko nga agmasads, ta narigat mo tikas ta trabaho, makamannog. Kasta aya. Kat, anyat pamayam nga eh. Agsursur ka? Wano, agayab ka iti customer dito'y balay. Uray agsursurak ipag, tapno makaadu ak iti customer. Kat ala abayaw. Makaammo ka nga rod. Taraki matlatan ni Uncle Andoy nga uri lakayan na niya, nanang. Wala, tanalaing mo ngamin nga agdala. Kan nadalos iti bagina. Un nga rod, kaslabaro no agpurma. Sa bagay, gwapo mo talaga ni Uncle Andoy nga uri lakayan. Wen, tay di ka ubingan na. Ado, tiyag kursonada kan kwa na. Tatalagaan na taer ni Uncle Yo. Ang apay nga yan naglaklakay abaraw, nanang. Ay, day tatijak amaw anak ko. Hello, ganda. Agpamasahe ka. Ha? Ay, asino ka itayan? Siyak ni Andoy. Ipag ni Feli akalugaram. Agmasmasahe ak kabsat. Nalipatan na kaon? Ay, si katay kabsan tayo di bayaw ko at tinong. Ang mga no kaya't mo tiyag pamasahe. Ay, talaga. Ay, sige. Sumre ka tamasahin nakman nga rod. Nabayagan nga birbiro kak iti magmasahe kanya. Nagsakit intero abagbagi. Ay, eksakto nga ron akapsat. Nakit-kita ka din. Tsaka mo tinagan mo. Ay, kuwa. Saldo tinagan ko. Ngimuray salda ko namlatan. Ha? Ay, ala, salda. Siyak mat ni Andoy. Ala, rugyan ka nga rudan na masahyan. Salda. Nang ibigin kita, marami ang Himala! Apay, marimilang. Kitaam dyan na ungat akarubat Mayat ti aldaw na. Kumananta. Itala amang ngagkungag kanta day talakay. Ayunan niya. Ang adda nang ko ada magmila. Manipod mas masahin ni Tata Andoy abayaw ni Nana Feli. Nagbalin kanon anaragsa. Anya? Apay nga tangay. Agayat siguro akin ni Tata Andoy. Anya? No kayat mo Andoy, dito'y kan balay ko ngagnaed. Tamom lang aya, ang mga no da may bagbaga di kabagis ko kan ka. Gapo iti panagnaed mo iti balay na. Wen nga ron, salda. Kan ang mga no atapon na itinatao nga da nagkinaawatan mi kun ipagfele. Kagura ka din ganda ita. Ay, no kasta. Saan mo atay ni kabagis ko? Pulos mo't salda. Itaan niya agapungay mak. Ay na, bakit ngaminan ni Manang Feli? Oh, kasano, dito ikan balay ko, nga agnaed. Ay, kitmo na. Thank you nga roda. No, kaya't nakagbalin akabalay, saldaw. Basta jak kayat nga da makita akakuyo mo a babae. Itian niya agapaw. Pakpakawan mo ta. Awan hilig ko ka iti babae. Saldaw. Salda. Ay na nagmayat adenggen. Mayat ano kasta? Ay, Mila, Luas, umay kayo di balay tag-party Ag-party Nick? Ay, kapun na, Tata. Itaman pa'y nga agselebrar kayo iti birthday yo, tata? Si Kamet, ag-celebrar akmet Angem, jakla iyay ayab.
Naimbag man, agawis kayo itan. Wen tanaragragsak metlag no adu tayo amang celebrar iti kasangay ko. Hoy, Mayat nga ron, ano kasta tata? umay kayon to. Masapa kayo, tagpag-game sak tupay, sakbay ti panangan. Nana, adat samat nagkinaawatan ng Uncle Andoy kan Uncle Saldo. Awan, dinamag ko ka ni Uncle mo Andoy. Awan ka no. Apay nga ron ngagnana din niya balay ni Uncle Saldo ngay. Kat pinagnaed ka no nga rod ni Uncle mo ijay. Siming put pa yan ni Uncle Saldo. Manipod kadkadwanan ni Uncle Andoy. Adan samot limod ang nagkinaawatan da. Ay, jakla mo anak ko. Adamot pagsayaatan na no bilang laeng nanang nga may siming put ni Uncle Saldo. Umanisem pa yun. Kin pasaray agpadigo pa yan iti masida. Nadlaw ko mat nga ron day ta anak ko. Ay, kas jay mo lagayam ti agas ti kinauyong na. Ti maadaan iti inspirasyon. Jowa mo't gayam ti solusyon na ita. Yes. Andoy, agbilbilang ka man iti kwartam. Uwan mag. Ang damat nornong konsika. Tangdan ko nagbadbadi masags. Talaga makaurnong ka, tadi ka matagas gastos dito'y balay ko. Libre mati panagnaed mo, kinti kanem. Uwan nga raw. Nagsimpit ka ngamin kanyak saldaw. Andoy, nabayagtan nga kapkabalay, nga maging kaita, awan pa ilat first move mo. Ha? Anya first move ngay pagbagam salda. First move, imposible nga awan oray basit ariknam kanya. Awan ka di panagayat mo kanya. Tano siya, ada, dakkel. Anya? Ay! Hoy, apay nga katawa ka. Ay, pasensyakan, salda. Yang apay kumang agayata kiti padak nga. Ay, nagrigat ba't ngaminin ayat ikas to. Anya ti kayat mo asawan. Nabayag ngayon limod ko na ito akinataok, friend. Iso ajak na nga sa asawa. Tagpada ti kinataot ta. Ay, no kasta, bading ka matakas kanyak, Andoy. Awan. Iso ano binaliwam iti salda tinagan mo. Andoya. Kung ang kanyak. Ay, diyak lang pagaruo pa. Ay, pumanaw ka karudan, Andoya. Sana dito'y balay ko ti pagyanam. No kasta, nagawidan niya Uncle Andoy, nanang? Wan, Roy. Agpadada ka no ka ni Uncle mo asal daw. Ang pudno nga taaya ti imbaga ni Uncle Andoy kan ni Uncle Saldaw. Wan siguro Tay di pa'y laan nadlaw ko day takin ni bayaw. Medyo ba iyon nga gonggonay. Isu siguro asaan anang asawa. Takas jay tirik nana. Ay, awan man nga ruden Umuyong man ang Uncle Saldaw, nanang. Ha? Pag ko naamat nga Kat siyempre, awanan tay inspirasyon na. Pimanawan. Bagbagan yun, dagita anak yun, tadi daw may agiwara-wara dito yung bayan ko. Day, kabagens. Ang pungpungtot ka manan. Makapasuron, dagita nga anak ti karuba. Di da amo bagbagan nagiti anak da. Jay laag papaanaw at yung muda nga ramitin. Hay! May bladak man din. Maulawak. Ay sus! Di ka nga min agungat-ungat na talaga ang umato ti presyon mo no kasta. Maditirig na. Maulawak. Kailan si magititel-tel kan ulog. Ay sus! Ipagkalaang nga na yung ospital ka ba, guys? Ang yaman ititulong mo, kabagis. Awan anyaman na ka ba, guys? Asino kumapay ti agtinulong no saan adatang agkabagais. Naimbag ta may stroke la, hindi napasamak ka. Ay, un nga rod.
Kasanuak lang, ano dya akong makakunail. Ay, liklikam nga minta ka na yun nga agpuntot. Kabagis. Makapadakas kan ka ti kasta. Wan, namiris kong dayta. Kat sorry, aga po iti ugalik. Ikarigatang ti agbalbaliw. Ikarigatang ngay katendayta nga ugalik. Uwan rumbang laeng kabagis. Tanaim-im nas matlaeng ti agbyag. No awan ka apam. No awan ka unget mo. Si kamat laeng ti marigata. No adda ka guram a tao. Saan aya? Pudnot ikunam. Awan husto aturog ko. Tapang panunutak dagiti kagurgura katatao. Ken basit ladyak magustuhan. Agunget akadagos. Makapadakas iti salon at tikasta kabagis. Isungag balbaliw kan. Tas si kamat laeng ti marigatan. No kasta ka. Wan, ikarigatang ti agbalbaliw kabagis.